Bapak Jokowi anang kami sayang. Umay tak kumpul rami di tanah urang bangkang. Jadi demi to umay rami akan beli nang haulanmu alim almarhum pang ayah guru sakumpul di ngarani. Jadi ang adet jua amma umpati bepak parasidin bepak am Jokowi. La Jokowi jadi ampang sudah mau cepakan. Terima kasih atas sudi kadetangan Bapak Jokowi nang cager kina tak kumpulan. Umay mahaul guru pangjua mu alim pang ayah guru sakumpul ambengaran. Jadi panglawas panitia sudah menyiapkan nang berbagai macam di sana angka perluan. Jadi pangulon sedikit hendak memadehakan. Jadi Martapura nang di sana punya kecamatan. Umay ampun maaf salah ulun pamandiran. Adi tunggul hirang sekalinya kecamatan. Kabupaten Banjar demi itu ulun padehakan. Umay umbul-umbul tarang sepanjang jalan. Kirap warna-warni nampak benar ampandengan. Itu mariahnya acara panglahaulan. Salajur menyambut umay tagas kadetangan. Orang nang nomor satu di pemerintahan di NKRI Bapak Jokowi nang bengaran. Jadi pang sudah dipasang umbul-umbul lampu warna pangwarni bagus benar am disapu. Jadi demi itu masyarakat benar bersatu. Bergotong royong saling berulah membahu. Itu dalam rangka mengingati haul arwah guru. Guru nang sakumpul di dalam batin dalam kalbu. Tatap am tercatat nang kita sayang kita rindu. Jadi pang dinto ulun sudih padehakan. Haber haulan guru sakumpul ke-13 nang bejelan. Jadi masyarakat sedikit punya pengharapan. Umay Maria ujarnya tambah ke depan. Kegiatan ini tetapnya dilaksanakan. Lebih bagus mengingat kita apa cintaan terhadap am sosok tarang abah guru nang sudah meninggalkan. Ulama karismatik taranglah penyayang lawannya pangrakan-rakan. Tetap di hati masyarakat kade parana terlupakan. Jadi dinto ulun padehakan tadi tentang haulan guru almarhum bisa kumpul nang ulun ingati. Banyak jemaah sudah tak kumpul am kini. Jadi pangulun sekadar mengingatkan di hati. Kalau nang lah tolak hampian tarang nang pergi. Ulun ingatakan jangan lupa berhati-hati. Jangan laju, jangan ngebut amlah tulak. Demi itu ulun am paduli.
hanya cukup sekian. Jadi bemandak ulun sebelum ambe tahan. Ampun beribu maaf kalau ada kehilapan. Sabi gimakam pantun ulun tutup penghabisan. Umay pinang anom tuanay berangkap-rangkap. Pinang nang tuhan tuanay berundun-rundun. Lawan nang anom ulun lahnya meminta maaf. Lawan lah nang tuhan ulun banyak minta ampun. Jadi sebelum bemandak ulun lah beturun. Beribu maaf salah kata salah tuntun. Salah apa